January ebesi sabre no brade ene nadi yadi ni ye na nye nyina na yetiase ebinom ne na fitiase no koye ye beba yanim ne bosomi miensa so first quarter ebinom antumi antena wakọ ewo ne bofo no enchen na se Nyankopon adawuruma watumi aboye ho ban awowo ayen ede ya baba besi sabre dia na ye ayeye nyom ene aseda ene de ebema krupo twedi ampon efrise se yakase woni yen enini ye a na ye yetiafo na ye bofo eno ntie beka kire papa we se woni yen adini ye na ye woni ye die no ye beka kire se ayeye ene na ase enka ne din akaketua bi na afe no ekọ na wieye ya de srade ya de ense no se o ma yenti asem de ma o me yenti asem yawo na wonfo ye ntwa na odi ntwa na ye kroso na ye kọ 2025 a ye beka se papa oni yen adini ye we ene Sompa Asem Mpe Nipa we na santimagia tum we na wiasema nyina se ye no o prepotepe kodwo anabisi aka fantam from bema no adigade abakade kumasi jom wakoduma za mo wiafidie matro mobidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba sycophants or the sycophants ideas na ye ka kire mo se yen ni otentetu no ba fo ye babo ye tabamu ye nam soro ye sai enam form na ye ka kire se enne no ka kire obi na obi so enka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no dia santima wiaseman Ghana man agiatum no o magye wo madwa Oforisuo Aboagye na pamfo asinsema po menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apere poma sibre na ye dia ma kama na ne nyina kamfu anom asudwa bua no na ye pese ye nom ewo wo mam ha ene asantemam ha na bronya bosomia ye twato no ye ka no sa December bosome no ne da etoso edu emieni ne 12 December 2024 kropo twedi apaba se yadom wakutwa nso ne nankanso ono ene boss day Timo Day nusum sa prince ms sikira kino wa go first and all 10 shall be added unto you. Yan hwe urade ne tene kane na dia kanyina da wo de beka ye ho ewo dwumadie we eso kama no so abo pa ho sima aduanum yensa ewo dwumadie we so kan ye ho na enko yanim dwumadie ha na betem panisem aha na betem komode afutu sem emu hwam etetrambrabo aha na obeto no we ene Sompa Asem Mpe Nipa no ye ne ekura last baton na ye de ko babu ye de ekọ yanim dwumadie obeto omro asamonka ohene yire maame ye boa akua asuama bronya Oya abriwatia obetenenka producers ye no mudi djuma Kokosechi Fletcher one enkwanta bisa Isaac na wokọ MC ahososo a Kevin oyata ono so eboa ama social media handles nyina no yakon akoyanim wokọ Sompa TV oso a ekoba Justice Imprimu ono enedi egu TV no so kufubufu mpa bema na Asem Aboagye Oforisuo ni tifosuo menam tie dwam di Asem Mpe Nipa ekobo hye asase so omna samo bibia bako de bodie ene fufu no kra de kayemfa ne senkwan no nti na ne bodie toto no jaso no ne bodin kumase ya no kwaku enwoma ha o oh kwaku so hwemu a ukoto fufu enkwan no monton ma wo na so okwa so to fufu ka so tron kwai o da bi un sesese no ade ane boy de pa sese pa na de boy de wo ko dwa so aye jeli nyado abu tomato susu ano so ne boy de kakra so un tan ko kwa kuma no motron nyoma no edu ba bi su a wo ye mo gu nyoma m kakra o de wo ka no emre bi metra ha kan se me se bode ebre yakotu ogu ukọ ye ba me medwomu aso am dwomu a bode atime bira na ye tumi ato agu nanso ukoto plantain chips a emu ta mini Oforisuo edu me bia ye ne na ye hu me asem wo ye na etwa ye nya ba bia o ye twa buru ye obaje di se bode enso aba
Nenzo obi ka fufu atwa ba no de ho na eka. Asem o. Ofoso. Omuda so yes ade. Me say abibifo on. Si ansesa ya dwen a. Me say ye beto aba be ye. Aba na ye beto aba ma no ye hu ni so mfa so da. Ye ni ye tirim odin. Na kese ya na ye twabro ye hu. Ofoso na me say ba this time ba bi won ma wo ko ahonko akuta 1 million ntimi. Fufu anso. Me pese me bo ba bi din. Na na ma hu se wo kasa. Ofoso be man tie betima tra o se. Wa kuma hu se na wo fufu bi na. Ofoso na me kasa se. Na do ma kwa mo de ma fa so no in fact entwa ye. Se na so kasa. So. Se ye kwa na se ye bai. Ofoso. Ya asem. Ipa betima kwa akogina aduane se wo to fufu. Me fan se nya restaurant. Me fan se wa ko fufu e deja ya ni bodwa na watimadi 1 million. Ofoso be. Ano den. Enti e be serewo. Se na me simbuza se wa ra buronya be de. Ora. Obrunya be de. Ghana mu adwudin. Na eyamanfo bi dadwene se ahwe ya bato no. Penche brunya ye de. Emu adwudin. Na kwaku ada no ye pagya asem bi to ya apono so. NDC mabunu bi a allege CSA omo na ejejejije anyoma bi no mo bowura office no president elect ebe tu nanum tu no wo mo jai sade no say some no crazy be 10 na nya no ntine wa de but all the same no obi an comfort no you obi ya she obi o so obi nsu na ekoye o mesremo MPP ni ndis no man kasa no omo life ni say no ya 10 ubere se we mu na ekoye e de ahye we so omo na eye ni nyina ya futu sem ofoso ya ka tre koda no mo yesa no se panifu akasa yeah eruti se oye wa nwe so do pekoye bibi ne achi wa jeli wa ye wasem ofoso no sa wom na wonim de sese Ghana yakọ enimi esese nka me brother keto Canada wo sese yeto abawie e wo Canada man mu yenka wasem bi after election campaign uko US asa after election no campaign o ko na juma ko de woni bi nso a obo mpa sa ban no o ma na sudue se obo impra adwuma na wo a wonya adwuma ye but hey enye ya hey ye bekasa enfie nan twan ade hwe nya na akọkire ya dwen te bedu adu time se sa wantwi ne obi kura na si fom dendenden sa ban ya to abama no enka wo ohunu so na sa bi comfort krom na se wo se obekoma makura ba so atimu bi te adu mpa ebo ya se ye mo se dia sudu ato abawie dia ye be sese ye mfa mpa ebo ntampanifo na chi na mpuntuduma mra ne ye nnuanom ene ye papa no nya adwuma nye ne mu nwo ne nya sa dwembone ya sha ye mase we na nya ye nti sa na titan ka mempene ye wie abroche de mo ko man o mu nka ho asem biem ko eja na ekwoche ya dwen obi a menyini se obi akofo so obi nkoto aba na obi nto ya to awie di wo mu di sa sebe nyamna sebe no sebe se mi se no mu adwo enkoto di na nke be ya enke ye chefidie so a ya to abawie no na nke de no mafoforo bi e bebu akuroi na nke de aba ye nya politics sebe no ma mi tia bibia bokode Ofoso be ma Nyankopon da so akura me mu na ofia chi ni abofro nti no ya to aba na wie nti yenhwe na ye ma asumdwie enihine na yankasa nso se ne ye hwehwe se ebenya kroyo na enkabom so atimi awie mu die amaye no enya abato we se na eba betete Ghana fo anuanom ntam nti no yenhwe obia ewo ne freedom se obetimi adom amanyoko bia ya wo penanso no sa wo demra ehye won nsam de nkase bia wo aban ewo adwaso anase yato aban na anase bia wo hu nipa bi ewo aban mu ntino oya enkosi hwempacho yenso so ye hu na da bia meka mesie no meya na eja meya ye ni bie ya na asemba etuam ni kakodi animu na eba se bia obusuafo krampomfa just ebia 1000 embra na yemfa nyiwo abekwa akoya asem de amawo enti ya na ye bibia na ya dwene ye chisa tente wotu auto a empempi na ya ye montleja ena wo hye entomagwa na se wo frantomagwo nso so ana ntomadada ye nimpipra agro emfa ho nkonkobo obi na ebia nipa ne benya ne ho adidi na prosefo nsanka no wonko a wo de okoye ya ebeso mu ama ebia wo life na kwakoye bibia wo ho enkoye mfa mountain no ye nhwe ne nya ase tutu ase ne ma emra
enye adwuma se be ya on se na transition team no ma ye o ma hyase edi dwumenti no NDC mpanyimfo no nya da ye kasa na ye Ramahama na obekasa ye ntini ye da mpanyimfo no so asese wantena se anya hwe ha ma ne ma anye ensem ntofo so on se Ramahama kra se de ekoso no se ne ma ankoya na se mampanya amfa mla no anya adwuma ono oba obehwe amamla ye adwuma ntinga se wa aban na abenti no ebia ye ne yakoye ba bia afa ye ho adi ye nhwe na ye nwene adwenkura be ma asomdwe nso ade hine amampunto nso atimi atoso ewe ya brabo mo medase ya do bibia se omama amagana ataidi na amagana efa ne ntampa ediefra eno ti ko wiase man ba bibrem ha ye ka Ghana mtumi ka se kuro we die asomdwe wom eno ti ye besrem wada asomdwe a ye abua no a ye nom no momo ye nom ne ya de saa na kakra akokɔ banum nsuo emfa ho se omampani yato abayi no obetumi ayi obi ama se nyo ne soma wo enu ntino se wan comporto ho na se sad sem we bi to wa asem wa beka ne se wa ba na ba so ayi wa manti next time nto aba ya tia bre enu ti Ghana first enu ti mo nywene o man Ghana ho ne yenko emfa nko yanim orofo ne na wotwe pepepepepe na sompa akyede no se me ne wo kasai ne de amamma kunafo no na omo sere ewu omo Oforisuo na enkoda soso omo maame ewu agya won no na omo nyamo anwane tin tomatosuo na omo so yede kusuo mu gya so burunya brain ama omo so omo tumi enya bibia di efri se asante wo man beka cho se kom de agyanka ye so yade nya yade no yade o ebia na de obedie ekom ene de no eno tie mama kunafo ntuma kata wo gya so na ye ka kire ma kunafo nyina se ne na awotwe no dwumadie no ebekɔ so ewo Methodist asɔre a ene Sompa TV Sompa FM edi enhwanimu no eho ena dwumadie no ebekɔ so a yede enwoma no ebema mo sɛ de beya enwoma bekɔ so tote wɔrɔfo unyamfa wo de maaya ebeya bosume miensani na Asem Mpe Nipa ya fa ato ye ho so ne ya bodawuro ya na wona wo Oforisuo ha no na me ka kire obi bia se enhyira ene ayeye enkane din eno to obi ade ne nyoma e ba asema metumi ka kire no ane se ma me no abompa ye gu so osema ye dadaada de wonye ye no so no abesebese na no na me bompa ye se obi adabo taye ntia wode enwoma emo antoma ede ebeboa sa adwumadie wi no ye ka kire Yaw Osei oma ne mmra musa na saa yo ekoba ye de aseda ene ayeye ebema ne din orofo eye sika fam ena apese wode bo adwumadie ya eye 0598 559802 0598 559802 ana 0241 272 990 0241 272 990 esika from momo number no ena mede amamu no edi ebeba ye Tarawa Media anase Blessed Foster na wotwe se ne pepepe ena yede nwoma no emawu orofo eno ti ochini fie ene ni weekends ni nyina oba front desk wa enipa wo hwa wo de ma wo mu ahwese obagye receipt na medical card chose beduru ba bi no na receipt no yede bedi dwumadie nwanwaso a ebeye nwanwan mu adecha ebeba no ebeye fe e wa santimemba eno ti so oju receipt no a fasie fe emre pa bi ebeba no yede receipt no bedi dwuma ama nipa hunu se de ode entoma anase ketua bi ba ye no ode abegya de kese bi a ano so ebekwa so de se Tarawa Media Company yeso ya kire do ama wona waboa ama Sompa kyede no so atumi akoso eno nti odofo ye wadwene se efiri wochena ekosi ne wuku ada so no oso do de beba efiri se ene na wotwe pepepe ena Sompa kyede no ekoso omra samwa Oforisuo yanchia yetifo ne yahwefo mo hwe na menchia ajaba fie good papa de ko papa yi anhwe ya so ye wedding so we kuma de bia to ko de ajaba fie de ho Ghana de na baby wo bia no papa menchia na menchia ke adu gas papa fie burunya de mo bia nkoso buchia bia mo bia nkoso so bide ko ke adu ha no mana buchaw ewo ho no kokwaje bi
Nana Pram so Nana baby obia. Oforisuo me gidi ese nne. Me no me no to na ni dey dance bi say amanfo Oforisuo ha pa o. Especially kufuo na no na ye ka sa asem wi enra. Si kufuo a mugim hudi. Na Nyankopɔn aboa mo na makeka mo abom. Forisuo so obi ka ne ho abom. Na agin hini ana atimu no enye easy. Nyankopɔn hyira amekufuo ewo kromu ano. Anomo moye ya omo Oforisuo edibi bedom. Nyanka na ewisia ne akunafo no. Forisuo we kire se nipa bi obotae so man so moye ade ma sa nipa ya Nyankopɔn inhyira wom ebi beka omonsa. Eno na ye kanfo ama obi biara. Se wo yekuo na watekuo na se adwumakuo bi wabie sto bi na atobro azo sai de kan sai akato ne bro ya ne kasima wo tra ma sai nhyira wi Oforisuo apa ho enu ti de bia ye kanfo ma nipa da sane bia se ye fie start ye de bia ya no guso nye se bia sebe sesrefo ne ye ni o ana se nye se bia sebe ye ho ne teye da bi edumre bi Oforisuo mi se ye bedi bronya Ghana ya de chenko ano eye one day no so ye bronya Ghana ya de che no ye wo sikafo bebe wo Ghana ha obecha de se bronya batokwa brocha brofontesa anytime be omutimi cha de ntie ni enhira na ba afiafe intentra ma sa afiwe no de ye enhira ewo mu no ebi nkonya wo bomodin Oforisuo kakra bia do obenya bia fabra se ye sika se ye sebe ahode ai mu hwam efe Oforisuo du mebi na se sebe okobo afode ma Nyankopɔn a abo asebe nfuna totom ni na ase atata wo fan koche awrade wo yenka hu se no ma na ye de Oforisuo ha no yenye ma enkura na ase yenye ma kurafo no pote na emom ye de fam awrade na obetum na de etanso abia awrade eno ma na ye beche na awrade na ye de ma no wache wo iti ebesre ye nwan ma mutie yen ye mo beya na mo ye no ne mo ye bo koko anase ye bo mo nkaye se enena wo twe pepepepepepepepe bomoden ne na wo twe ne de se bia ene se bia kwa to se bayre bi ni ade ne na wo twe de ne nsai ne boa ne na wo twe de ne nsai eno ma bi wo a ende obetimi de aba tin tomantes ne san tomanu ne bayre no ne ende se ne na wo twe de wo de ba bayre de go anya bayre ho ati nya bayre ho ati ende be sai mo so ho enti bomode na Oforisuo amanfo Oforisuo no na obi me se na maame abrewa bi wutimi se ne ma wa bruchiri maame no mo de ba me se security man no from kwa na e di beja no na Oforisuo obo ya no se ye me ba nyi ntonso maame na wo de wasem na wo se da bi o me ma wa bruchiri na kwa me ma fa so kwa bruchiri na mani na iti se ne ye bibi se dia mi ankasa mi tu me na me da aka na ahe me ne maame ne di nkoma afi na mesre wa ne fem ne fra eyo emo me bokwan bi ato ama me ma nti de ye wo de bia wo beka se wo de wo wanya ho bia wo do wo sika nenso fa bi Oforisuo yemfa mankodai yemfa ma ya maame no na no behwe se bia na dwobre ye pon no mo de da ha wonte wo mo ase nenso ese ye te wo mo ase e wo kwan bi so de wanya no nya sa na obi anya Oforisuo enti e be sere ye nuanom a sebe Nyankopɔn ato mo nsam nye se bia mo na tomo nenso abanesa ti e be sere Sompa chede no bomodin afa de Oforisuo feature ko ye wa memenda nyina ze wa ha so ati aso ba from dex one man we show di ni amount say the oka receipt no na sebe ye che no mai na oti se Sompa ye bodawuro ye che no ma na kurafo ni nyanka no ye che na wote wa na ye ho ahoho se enne Nyankopɔn abo ama wonso wanya bi emenne ye che ndi no ma na ye che no nso edan wudie wo mu bi na ya ahoho bomodin Oforisuo na fa de bra na ye nhyira Oforisuo me dashi okay eye Sompa chede na meka kire tiefo nyina se wona wode odi aba no receipt no mu hwe ni ye adabi ho beba mfaso pa mamitia Oforisuo be ma mebuse metimi ensanchemu aduono nso no e ka kire ye se nia yepemu anase yetumi mu ne betimi ayede aboa afoforo no yenye ne saa e wo saa kwan no so na
Ofoso be man pempi na no se wo hwe nipa no ebinom se ne ya wo hwehwe se wo betimi eduru atitiro anim protocol na ya kan ofoso be ma ewo ho edi dwuma ewo baabi a nyankopon so etimi bobi edema achieful giver ofoso be ma se wo hwe twa kronkron ni mu a obeka kire wo Proverbs wa 18:16 say a gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great. Say achede ya wode emma no o se ebie kwan e de amount na edi wanim e de wakwa akopie etitirofo anim. Entini ma bi wo wa na se bi a dwuma bi wo wa be ho se baabi a pese wo koi nipa wo fredi wo mani wo be ya dan kura no wako. Enso be ho se mo nyina makọ interview no obeka say bia wo de aniama o dress crowd de kwaye no eja atade bi nhye da ni wonti no one dress obi afa no ho chenchenchen so no me say favor na ya rade na mo achede ene emwa ya kakra wo de bua nyanka na yakunafo e de afa sompa achede so nti no wo tie kire ho ade ya ba be fro say ra boss of fra wo say bra obekọ na na adwuma ne ye de ama ye nhwe oni ememu kra say ebia o qualify and asa won qualify because in the presence of the Lord on a radia qualify with dada eti yesre ma me fo ya bo manom mo pese mo sorry de ma wonom no sebi to da bia nyesa wo kwotena eye prayer camp nko an wo bompa ye enya akwankyere ne mpai bonko an mom wa ye de an be bokwan de ama wo ma no ama won so akohia titiru ama wa hia won buafo wa abrabomu abrabom ya na ye hia se obi eba begira ni aso na beti ni ehu dwom eti bisa ho se ne why ena divinely no onyankopon eyi na ma se wo helper anasa wo boafo eye true sompa chede yi so ebi anya won de ebi di adanse akese ebi nyuma ekoso some of the contractors are one madwuma bo won musika akwakwashem so many years. I am telling you, yet testify to the glory of God to say, through some patch idea no, one saka one contract actually one and near maybe a name quay won't see Casamo, and you might know one quatry dear maybe nom, and near maybe a nebi share any more quaint to see Casamno, one saka, what are you waiting for? Tuamnika or Chenya me ya domoa, found near manebra, yes, and more and one tinapa, my main canessa, your friend is engaged and I said macrani be. Tina pano the other buy a beje. Sounds so and not sardine so ye bejenia da wase. A dear beer ye dear ye de see what and say, but me the acha will be it will bring your mamma na ye know the for fabra and tomanta dear and yet the ayah da pa. Was a name acquire me dear, my Jimmy receipt. And to your catcher will be I say. And found a baby I want to get to a be and shot fabra. Na yen fama mekuna foni nyanka no eni nwisia no sebe ya wonom so abrabọ ne bibia beko ye de ama wonom me pa chaw ye dua bi e fama wo maboma so wo mutiri so afode ya doye fama wonom na doye eni wonom achi obetimi de aye mobo line na se mobile money number ne 0598 559802 0598 559802 and 0241 272990 0241 272990 dear beba eyeta one media and I said blessed first time for mo friend nyina so ye damo ase na nipa besa miensa e na friend me the number mom so ye de asend call erade nhia mo nyina na on shamanemu de mo hwehwe ntina mo yes adoye na erade enfama mbreti mo fo so me dase okay we eya sompa chede na efri tarawa media eya sompa kumase sompa nkranza ene sompa sunyan ye ba ye no ya ye bio na ema kunafo ebedi adanse se ya baba beyebe na ye bie no amafo dodo no a ena ema ya mo enu ti odofo sompa chede no ye be kon homa no so na ena futusem ketewa bi a mepese ode bi atie na wode to di kotodwem na ode bobra nim se no matter how things are, tomorrow is another chance to make things better.
emfa ho ne said ya tebia na kwa kodro ahokyere bia wonamu emfa ho ani hia dondo awo bo orofo sene na wantumi anya de papa bi wo wabrabo mu a me kan shodofo bi nkuran se wo kyena yakopon ebetumi asakra wiem efiri se wo kyena so eye da foforo eno ti sene na wantumi anya bibi amfa nkura wodofo ema wabamu mu ema wakomantu na kyena so eye da foforo a krupo twedi ampon bebo de amawo na pru bi emu atutu bia no yakopon betumi asakra wiem abie no wo kyena eno nti sene na wuko odwa yanto nyoma nyame adom so wo kyena ebeyi edi amawo 055131 055131 054831 054831 hello baby afrefre wudi mami yentio nyame nhyira mo pa Sompa chede no de onye bibia me ka chere me so onye de na Friday na so na so TV anopa na papa na ya oba anopa na o si enye de na me se rade me ni bi na san ko jilo 30 million na scale na phone say 1.4 na me se rade me ni bi na dan so yo mu de na me so ni bi na me se ni 20 cedi Makachro be a Nana Saturday and a Friday and a Monday, Nipa or be up and 10 million, also be Chiacanaman. Okay. The star a year and a year. And I feel me fancy me tired, Nipan also be Chianacan. I feel me fancy uncle Namukoyan Wadi. And to some patch had been in on Saturday, and then I could make a commerce to be an uncle and the Yaman, and Nishiramita, Madame. No, Chianaca, every money. Sompa chede yense chireni o. Sompa chede yense chireni papa. Hello. Hello, I'm me chamu nyao. Yini me chamu semina da mo se na mo te sai masemo. Kama. Masemo papa na me se me chamu. Me da masemo gwa yimri. Eja sebe. Me kam se Ghana fo nyama da me ya chapa na wi. Obi am papa bu tanya adwuma. Obi am ko adwuma so na so biamra. Kaka me ka no. Yine Ghana fo ya chapa na wi. Obi am ko adwuma so na so biamra. Abano de ya to awie we ye Sompa chede. Hello. Baby afrefre wudi katachie. Good evening. Maje oso. Sompa ni Asem Mpe Nipa dwumadie ni. Me kasa fi mo jongo. Okay. Me kasa fi mo jongo. Yenti o katachie. O fa no wa fa ya. Last ko se mo kwa na nye. Itini o ono mono msitaki wa hasita. Itini tien ama mwe machadi 20 Ghana series. The following two should be a mukotama and a Casimir fell magi 40 million. Wow. Mo that's an action Mabidru Kumas and no damage is here and I'm okay. And you send Kumsa. Look at the proper we did Yaw ayere. Enti ya o twa o ye no twa loto no na di ye. No for it was a mission I'm okay. And 2 years ya no twa loto no e ho na lack ne wo. Ye Sompa chede yangwa asemu. Sompa chede yangwa wadi o. Waso wo ya ye no kakra bi na ne tushu obi awurade kapa person na kodi guso. Hello. Yeah. Na wo do tuwa. Adwuma dase. We just don't care what official takes of Nigeria about. Udna run about no so pe. We just run about no so pe. Obiri kwofo anoche ohini no esi ho. Obi kwofo anoche se no si wa pampe. Wapaje ni ti ahwewiem. Wapaje ni ti ahwewiem. Bodu anu kura no. Na sikagwa asantema tumi sunsum no waso kura no. Waso sikagwa ko sunsum kura no fiso. Asantema ti ase. Na wo pin kan konsuma asantema. Piao.
Ebe na make kwenya senti asante manza uko senti. Na me man na na nkwada. Amen. Na me change na kira du ase di na so so bola kesi. Ana dia so ko futu na kakra di na so ba. Ana katuwa bi nam de mamo. Ai, ana na ebe ya. Otra ebe. Nyame wotumi. Ana tia so da se na mo obi muta. Wo Sompa se dia na wo si se. Yo pe no mo na abutre no kire de bo mama. Eje nkoso na yo adala so wo no. Enra ya de wo da. E mo ko po tu su ko gife. E da si bi. No, okay. Hello. 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 Itu boso. Yeah. Boso pizza ni mi do dun tinkasu. Maton kadada. Boso ataro ma. The donkey aba na watia opensua na pizarro ni na unso me shirao. Secretary for one to come. And second, so Munyansa or the Abdul Una, yes, you did yes, and that's really about Bram is not on kind. Yeah, also, yeah, put some of the Abaro. I did the anywhere, Una, but and I did the anywhere catch ye. I have put you and Grandson year for Santeria for the weird piano, so in the GDA, not one father, I'm Mawapamua. You will be a bit na insurance will be a couple of amount. The first was so far at the end of the okay. So say, I did be on the top of the idea of the Mobiano. And that's also who one has also telling in channel bar the absolute. You also, yes, so be I have only nation by and Sakabi. These are the tickets, Macra. Okay. Hello. My Joe, so mammy, baby, I'm free with you. Also say, and to my Kufabaco. Oh, mammy, why ya dear crammer na bruso do? Ya bompa ye buso, never brawate. Mate. Mate, back on the so. Bibia cra, a family, a bayajuma. Hello. My just so mammy, baby, I'm free with you. Sompa Aboagye. There last 2 years, Mama Power 10 years. We have electricity. The power with an accident. And so, whatever you listen, the whole hospital and no family. We accident and should be a call and we have no power to sing this answer. The Sompa Aboagye. The dear and lady, Papa. Okay, some part of the century new. Hello. 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 Baby, I'm free with the mammy. Yet you. Okay. Auntie, you better when him or so when you may be a sword deba. Baby, any you better him. I also, what fine baby any. Hello. You throw number no on one class 18. What we? Hello. Now, Mr. Western North. Okay. So he be quiet. Okay. You throw number no. You be who can cry. You be fast one. What the money car cry and submit to me. I can't be quack. Hello. Hello. Yenhwe na yemfa wo friends here. Ye ne ye wa asem chichi akese na ano dene. Ene your feedback back Nyankopon adom so ya asem o dabi yemfa ko bia bi. So amanfo beka ya prosini bi a okọ ahomji menka ne saa prosini we na me ye radio adwuma na atimi di matam kese pa social media. Me de to ho ya manfo make comment am so normal
ayadwuma de de atem de ka ho wona me ka say hello nana was for Jimmy so oko asia kan say de me ka no ya o na man ne bo a abrante no e de bedan ne say one no wo social media no so WhatsApp no WhatsApp group no ko hu no say on fani ko police ena ne 5000 could dim na se odini ko porusi no eno so akwa asem foforo nyame adom so se medical ka che wi asema nyina se behind every successful man there is a woman papa no ne yire ti asem no wa na so ade chen ya eno ba ya so Oforisuo Aboagye we di adwobreo sere wa atemedi nkunipa na mekura am se maame enya hwe Some ne ka say ye maame no 5000 no watwia ama brante no aye fe panipa memo akwaba yeja impom te say pacho nyankopa adumu udin de say pacho mdidi asibe firi hin na baaye efiri achiase simam yenu wasema ade bedan ye no nyankopon dom so nam ye so resource aba no bon tofa me pacho last 2 months in munamba say papa bi anam ne no group ka so obeboa me edmako police enti oje 5000 say obemi ya fami but me twen ya na me hu hwe me friend na wo ka asem foforo ena me de beda mo say monka bi mo ami anoti sesia me ne wo ka say asumdue aba me batwan osaka usika me batwan ntu akotwere de atwere me batwa sa pepe asembe na ka kire tifo ne Oforisuo Aboagye na pamfo okay mpacho de dikai no meda munyina ase se me de bae na mo so mo anyimoni ahinta me na mo kan bi boa me na ebiem so mada motiefo nyina ase se nyankopon nhira wo mo so e wo de no mo so concern na o mo shoye na mada na block wa ne yire na se se nyankopon nhira ne pa fi se ne nkasem chese ska no oni mo hwe nanso wode ose ayoyo aba betwia 5000 nyina me se nyankopon se onhira ne nsa no adwuma nyina okay ya mane chepi abrantie de na asem bedan yen empepi no yedi kunim no yedi bebrebe abrantie bagini sika no na ebre no enkoye ebre ne ko kakra ade ya asanam se ne omefa na onu antu na numtuo eno ti asem wo de bedan yen no yetwa ne mene ti mekai se katecho be mana osuma ame no mekodi asem bi medi nkunim me ba na skatecho asem no makowi o ozi yemiewi asem 10 times asem be ne be kana fidi so eniti nyame aboa me edi nkunim aseda ene de makropo twedi ampom pani eniti ye so de wase watemase se asem ne ba ye no otimi nya abotre de be dan ye na wamfa kusua ne snap amfa amofom enkunipa ti ye so be da ase wate papa no matese yeso kunu kurum na oyini papa na nyoma bi na ha no kakra na ono akasa kora no sa nyoma na tifiri na nisua beba beda yase wo kwai bi so enti papa ye beda ase wate ye yo tete tubafo ye babo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam ase ye nko computer so adwedie emra sisi a ye wonsem edemamu Bible said, "You who mo broni mo bon, but you are from everybody." And nothing. Sara 1 league, 1 Sompa kumasi, Sompa sinyane, Sompa kransa. Afie bia, ye de Sompa ebremu. Na yankuwa yentumi. Esan se bako fonsa. Yentumi nkate radie. Ye tu hu. Afre obibi ye se Sompa ati 2024. Elbaso live. December bosume. Nida etos dunkru. Eye daya wada. Ye bebo jatrada. Ewo Sompa kumasi. Swami. In room hotel. Opposite heya. Na fe
yi ekunafoɔ no deɛ mode bɛtom yɛ de ama wo besides wowɔ ntoma wowɔ ɛmo wowɔ awa wobɛtumi de abrɛ yɛn ɛwɔ Sompa Kumasi soame wowɔ sunyane nso a wobɛtumi de akɔ Sompa sunyane night market hɔ a nkransa nso wobɛtumi de akɔ Sompa nkransa Ghana Commercial Bank building no mu hɔ a na sɛ wokura sika na wopɛ sɛ wode bɛdi dwumadie yi bia number a wode sika ne bɛto so 0598559802 0598559802 edi a bɛba no yɛ Blessed Foster Anatara One Media Sompa faade a mo yɛ wọ́n tó kọ́ ṣùṣù mu sọ ẹ̀fì sẹ́ di ẹ̀mú yẹ̀ yẹ̀ tí sẹ́ bí ń sí ìjà tí wọ́n fẹ́ sí ìfẹ́ fún ọ̀fọ́ ẹ̀mí ẹ̀mí bọ́ọ̀lù ẹ̀mí mi ní ìgbé ṣé wọ́n ní kí wọ́n sí ẹ̀kọ́ mi ní ìgbé mu ẹ̀mí fẹ́ àtúntò di ẹ̀mú ní àfẹ́fẹ́ máa bò so ẹ̀bẹ̀ bí wọ́n ṣe mu bẹ́ẹ̀ ni ọ̀sìn bí orí pẹ̀fọ́ọ̀mù ẹ̀bẹ̀ bí wọ́n ṣe sí bí kú pẹ̀fọ́ọ̀mù ẹ̀bẹ̀ bí ṣe mu orí ṣe mu ọ̀rọ̀ ní kẹsẹ̀ ẹ̀pẹ̀pẹ̀ mu sọ bẹ́ẹ̀ mu kẹsẹ̀ ta fa wo sɛ dwumadie mu na proposi pɛmpa wo bɔɔdo pɔnkɔ mu onyame a nadɔyɛ dɔɔso wɔde bɛyɛ bambɔ ama wo ne w'abusua Sompa akyɛdeɛ 2024 enyanka ne akurafoɔ no so ɔmo bɛdidi Aboagye ane tinema no wo tutuo oba mi ntimi kura so wa wo ayo senior me de ade adanka ba product ama mi ti de bia me na no mu no shaka danka ba product wo ye dank extra wo no ma wa ho tutuo ni na e bi jai senior na mi sisi nso e mi sisi ene o so no problem there senior wo ti dank okay so wo nim dank okay okay sisi ya we ni na e bi jai sa wo de nya mi Come on, Joe, but dank ba tonic. Muni ma bu mi npa na se na mtumi ni bi. Na mtumi dan so. Mi ni bi no we no. O chale me taibo pa. So, si a. dank fight okay na so koko ya bi betena me so ma me gye me ho anje me gya me ne ho gya nko na afi ese fifi no to ntimi kwa mfa me to ntena ase na so mi sia dank fight okay aboa me pa yini na from my team adena ho na we bi beti asase che ball ya
December, the akosi 21st December. Na ebako so ewo bo heba branches edidi suwe. Kaswa official town Obenjedi restaurant. Enkransa owa adesemain edua kwan so. Kumase obehunu wo Adoato Adumanu. Sunyane owa Zinko on immigration center ni dedi enumhwe. Techiman Obenkente Royal House. Open chemu abro mi die so a obetimi afọ wo heba ro number si so 0549 161 508 ni 0550 191 514 afe 0549 385 619 Obo Herbal and Medical Research Center Abibidro Kasa. Okay, mame memo akwaba. Yeah. Obata pampom to say. Nyamiadum. Mame ya fra wo say. E fra me enobi. Enobi firi na baye. Oshu. Enwa ye no twetwe nkomo kakra bi. Na ye kodi nkomo kakra wa akire na ma ne kobo asa. Wakosam ne se ya de beda Sompa Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye memo wo. Makosam ne se kwakusu ena makoto no hoprot afede prot no na ye ensuo mu de enti matete ayi netie no ayi agum saa ade agum ma se netie afede aye kama na afede na me hunso na me se me so me ni ahoden enti me bayi ntu aso ena wo so saa enti bi ba wo yi na me call wo hwe no biti se me bayi fa me se memra na saase no ya twafa me die na half front no me de maame no watwa kota watwa half aka ne ayi street na da ho no kota so to de ne half ene wa betwa bie anti kota ayo obetwa kota ene wo de aka ho ewo ayi ekwa no ho ekwa na da ho no wabetwa bi aka ho ne eno ho na ya yi no de amanipa no na me ba behwe ye na me se enti sa me wo mu krata nyina wo ho na de na wo ye me sa me ba no ma me so mi madam fu pa na ne ba no ade na me ba na ne bi ni apani ka chem se ma me nyi kwa koma to yem na me ye bibia ma bibia tuto ye enti ni ane ka kire me na me so bi koye bi sa ko me ba no ho afede mba ya wa manipa no ye adwuma na madawulma besimu na mbetumi aboa me na me de masem abedam se mun ka bi mame se ye na ye firi ha ko ye nyina ro mu twa brogu no o mu ye adwuma wo so enti kwakusu ne ton asene ma kwakusu ne ton ma o ma won krata nkrata wo ho sisi kwakusu no ye den wo ho wo ohima no ono mo tete proto ho ono papa ma me no ti wie ye no na nsuo mu de ne de wo je mu man wo ye surveyor ana so ofira de sifie ho ofira de sifie ho ne ko ban so ton ma no ma mo paper ampacho ane kwan ne sasha se osan ma mo wo de beche oyo hene o mu ya busia pani wo no ma ndo de ne eye yo hene ne san ma mo dabi enye na ahima ne san ma mo na beche ne ye hwan ono so ye wo mu nua wo san ya edi mu Ipacho asemi dia me ya abrewa me nim dia ekoso. Okay, o ya abrewa onim dia ekoso one ne ba nenam. Ye ko na 21st clinic ye kotu ya dia se sciatica na ye kotu ase e wo 21st clinic. Na wo ba abibimam ha ene Ghana mam ha pa dia clinic ya agidini clinic ya otumi dia bibiduru sa yade na edimu na yade no otu ase e 21st clinic. Orofo sciatica yade no eso sisi na fa osirimu na kokom na kosi na asintim yade yi papa anokwa sem se 21st clinic ba ye wona no dampa so wo dam nyina no wo de bibiduro aka wo mu amomotumi eko mu nyuma so enya asem keto akra 21st clinic se meka jo se enya sciatica no nko yade bibre biada obetu ase na wo de amawo laboratory scan ni fidi ahodo pi odidi dwuma ewo ne asupiti ahodo ewo mankan na 15 branches ena wo orofo yenko ne kotu yade ase wate yade bibiduro so ena tu yade ase ewo 21st clinic na Kumasi hano eyehwa overseas yo one Alpha Radio no ena bo ho pe na obo ase so eye cancer quarter Scott Johnson Accra Sunyane Enkranza Techiman ubehu 21st clinic ewo ho 0540311311 0540311311 mizo
drink ni bia badwa so na 5G miza no so eka ho mizu ene 5G miza omo akwa yese snap ene bible shape wede snap ne bible ba ye no sa shape no ene de mizu ene 5G miza e ba ye Courteous Marketing Agency omo ena edi mizu ne 5G miza ba ye bronya ebe mizu no pebigu fridge ma wo ba besra ene 5G miza no na efama ho akono se aponto ne abadi ntuo ni nyina da bronya ebe mizu ene 5G miza ye kofa ako a mizu ye tombi ya ibenya bi ato ewo Sompa chade na duru obi modofo ye ma makrafon to mankato madagya so saa ena nkoda ma me awu agya omunyankai ye ma wo mo emo anwate tomatoes ne side na omo so eni enwu omo furu so no omo ensere kama pa orofo momu number no na me de betu dwa no sika na ade bebu adwumadie ya fafa momu number no so 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272-990 Sompa chede orofo na ye kwone kotu koko ase koko ye ya de bonne pa nya asem keto akora duru ba bia poma to wo transe anu achi auto o tia to so onhwe from aboni abeyi ne nkoda wo ho na epu a ombatu dipa koko no na mitu ase nam dia ma ho na koko no woni su na yo wisi ana poma tutu ahonam tuntum orofo koko aduru a me tonfo na me kanfo dia ma wo no koko aduru a ekotu ase na koko no entumi ema 3 Eco capsules Coco Master na make am for nam dia mo ne anwumre 3 Eba Center du papa dia badwa so a o manfo eka na 3 Eco capsules na 3 Eco capsules na de wa baba be sisi kinkin ye kopa bi ne ye to na ye fa 2 Eco ase ye kokoli na keba dani heba misi heba ene happy dank ye benya bi ato 0546107107 0546107107 akwantu semina ye express group orofo ye kwa kusua de wala tu asa yenko ye bi from area busuafo or of a ma connection ma be music ni bra ni enchiro kwan he express group na make amfo nam dia ma Kumasi Akratema Isle Kontakrade Sunyane Tamale bibia ni ubehu express group o ye fra wo mo wa homa we so ni afia kontusem emfa enkodam wo mo 0249 0000448 0249 0000448 express group of fraw yenko na nyoma enkonkai Liberty Conference na sadru hobi mu wodofo we na se rampem ene de koma kropo twedi ampon se wodi ye free January no wodi ababesi December no wodofo yenko ne koda papa yasio efri se waye bi pa de amayen Omahini yedu buachi any food for thought amo ene de Liberty Conference yaba ye ko Jubilee Park you eho ena dwumadi e ko so say come be blessed oh glory hallelujah ye Liberty Conference ena make come for na me dia ma kama panipa yenti o assemblem so ni mu pa assembly nyina nditieti ene tentimu nyina nse no na me ma me ka kire se kwakusu titi asase bi wo nsuo mu ho wo hwem na me ma abrewa se ne won koji bi na se bi me pesisi bi ma no da chi wonya be bi di ne tiato na kwakusu ko kire na asase no o diska ma no de afei me ko hu asase no na asase no zibi ensuesu wo no na mempe but wanya agiska wi ntimi din kakra sa na nkofo hye me nkuran se ye kakra ebeyi am koto abo ma me mu digu so afele ya na e kama ma hye for rooms se be ya wo so benya ba bi ada afre be busu mienu ni e ko busu mienu ni kakra ni kwati ya si obi abeto ekwan ya dan nimu ne asase no kwata afrim half plot dike 50 by 50 but ye kwa ye kwotwen ye no akosi wadi ma 30 no wadi ekwan no so aka ho wadi ama obi abroko kwan no kra chese se nipa ni si dan a unya ba bia mfa na mkoya na msi dabi we die emwa nam di kotu nanim e ma ne bra pani kura ba be hwei ohu ya no hu se da bi antisa ntimi me kura no me ye na ma me kura sugunu so no se da bi obeka ma bibia totoyi ofa ya tena ho asem no sa se
nyana ni sibre ena me ka kire ma me se sa na tedia o me yamla Sompa yemfa metum anim na yehwe na momoaye ye ni kamafo bia because wo kwa de obesi aye no anwa wo de abufo be ya de enye se be Ghana aso wo de mrasha onsema polisi no bedi wo de bembedi fo mo tina ya de ya hawa betum anim se momoaye na je se kwakusu na to asase de ma kwakusu na to asase ne ma e no asa akwa bia sa ton mo obi mo kan ho asem kire no sesen chese nsem o kakura no nsisi so na mo hwe mo side plan so na mo twen tape no na chese mo de no so watwa se 30 wati 30 na amaye en wati 20 na ewo mu no e de aka ekwan no ho de ama on waton etisi se wo hwe ayi ni kura na se akwani nipa na wato ayi no asase no wo sidan a meme kura na meme wo ho no minya ba bi mfa minya ba bia mfa ko ba sa mo de ho asem koda nana no mo na dabi yeah community for edikobo mama committee for any yesa akọ assembly man or the kotu nanim so one ne nkasa se na be ya asomdwe beba still omone ne kan do o kan no ka okay me bofo tene ko ho medical kan se yanchia ya so ntia asem e wa Asem Mpe Nipa dwumadie so dabi ena yenhye sufa so yetisi fom ekohwe de asie ansane yetumi aka ho asem wa fidie so enti kokosachi ko de kusi ye no obde betudwa panipa memo akwaba oboso meje so bibia bokode Kristo adom ene mo mpa ebonchi bibia de na kwam kama pa ye ma me de na asem ba ye no udi akire okode na ko hu die ni siye yo oboso we de menfa nchi asronko emfa ma sister Rose or bogoso kurobi efro isu wo so won fa yedwumadie eni agro wo bogoso kra sanso biem na sister ama ono so wo kejetia runabout nso wo se fe na tia wura otompa boa Kofi Boache ono na wadanfo na no se afi no body kuda no so ai yemfa no ntofo obozo wonyo ye na mayo da bia say am kase me boss omuna samwa onnim de obi so body kuda de be hwudwumadi ana me say me boss omuna samuna onnim de ofoso otimi ye wonyo o menya asem na court apon ye poso be kofie okay oboso em say no kre Asem Mpe Nipa dwumadie anaso obi de na asem ba hanom a mo somaye ma ye ekoye nhwehwemu na ene na nsa me koy ekopie ye maame ene ye nua ba man o masase na o mato no ewo what they say ohwim ho no na ebra me beko no me frɛ kwakus wono no ton asase ne ma ye maame kwakus je me fɛ so ahase na o start no wone me ham so na on se ewiase se wani soso a na nya pegezi mafie ofoso me kan fidua mu ha ye Asem Mpe Nipa obi eno ho ye betesa ena me nye producer obe ha wani a david me na de ba akra ye be che nananom woni kokosachi me ne kokosachi no nji ye fro na be ha wani a enya na nye ha eti ye koduru ho no na abrante ye no na adwen se opeso ha ne nam se be ma si wani soso a na nya pegezi mafie yedin ni enhwe baabi asase no ekwan afa so ton maame no afedia otie ba fom ema yetwitwa ehwe na yetietie ehwe mu na no na afe udua ayi na adwen se asase no quarter plot na ofoso ehwe klata no so a half plot ena butan se na asase half plot de den na kwaye quarter plot afe ototo papa so anti ehwe no na asase no street bi dem ebe pie maame no efie no anim ho na baabi kakra ho na ye maame anim no ho na kwakus atete so na mini nipa kra waton ama no ana kwakus di ho ama no omu twa block egu ho ana mbusa anse na fie we ni eye street na dem no esi dan na ho de yetimi ton maame no ye ton ma nipa asema kwakus be kan se maame wa ye ne papa afesu so ono no ne maame na ye hema ho na bra wo de asase ne maame no baabi ho na ono opeso oton ma nipa kro no ho no amfa maame enti se maame ne pa eno de o ka so be kan wa na oboa enti medue ma ehwehwe na ofoso so okohwe baabi a efie ni wo
any baby a caucus a great ho no aton asase na de am obi a nyame ne kwani e yade ana ano odin eti enam so caucus e de ni nua ba ma bi e namba maame wo so wo yo hene e maame ni di nkomo ohene ka chem se memfa maame ene ye nua ba ma yi na mama omo na nyankopon ya adom a eye nnura no obekwa kohwe asase no no wahunu se caucus ade a wo ye no se nye kwampa so a obehwe na maame odna asase ama no ene agya hwe anim ye hwe anim a nana no antimi anka ho asem afa enu mre me ho no ma nana frɛ me se meme ne hwan se die bentia me di maame mwachi ebehwe plot no na asase no eye ntikam nti se yenim na se asase ye ntikam no se ye adwen se ye beja maame na ono so ye ne ntwe na so maza emra wo ho na sa Asem Mpe Nipa ya ba ne bebusa na se na okade a ene ye ase no ba fidie so na emom ne ye ma na tuchina se wo de fasura ye se de be fafom eto ofo so ntintin tetem na se emra ye maame ba fidie so no nana ne bi bai ebe kasa se nyankopon ya adoma enka maame enka omomla na nka asase no mo hwe enumre yai ma friend nana asem o kan se okọ baabi eti wada ntimi nka nche wo fo so se nyankopon ya adoma ochena mom na obetimi ne akasa na se ne pa de na echina eso ka ho ne de ontimi ne nkasa ntintintin ya se kwakusu no opeso de maame says edane omo 9 on peso de asase no ede be mo mo nti obo so maame no se okọ baabi asase ne ho ene baabi a what they say entikam na kana a omo dwedwe ho de ama nipa bi a ono omo de ama na so wonto ne de a nyamye ne kurani nananom omo nkofo ne omo faasefo no ebi ni mafa kwati kwan bi so epeso mo sia manfo eti maame de se ho no oye na adwe so de mo de anase kwakus peso ofa no de manipa for de a vote to emfana kwan mu tu busa me anasa na tie okay ewo bi na wie bi wo Ghana ha eno tire mpempi no se bansa asesem dia Asem Mpe Nipa ye expert eno tie musa se kwakus no e surveyor na surveyor be ne kogina ho ma ne tie asase no omo tete asase no ankasa no kuro no side plan no nyina no ebi na omo assembly o hye kuro na se ana na any town and country plan ya kuro no hye ase ana na efie mienu kura no ewo brono ba akoso a gabo sei na ese eja tumu eye ni nyina ye hwe ho ti maame koma troyem kwakusu no ebi apatapa bi no de fam me hu se kira ase di kuro wo freme me poam ni bedi nkomo asem we asem ketekete ananu bi nyame yanam koje wasa asem awo ma anye ama o mo anto wo wanye wo de na de wawe ko top o kaso ba we kura ye gina chinyi kwa koma to ye mwate omna samwa ovoso be ma on se me makacho se Ghana ha umam 20 billion now the Canada visa 5 years mamia na America 5 years visa mamia menye meko Canada na America form sika because as we do in Ghana makasa asimu so obe kai me 20 billion de so mom obe mama 20 billion se me fantra me nko baabi a na me fantra na obe mama Canada na say US visa 5 years di hia so be ko de nyama years di hia so be dukrumo obeko meko ntna se atunyu bi meko meje fie ne se sanu no ho meje fie ne ayefa e osoro heaven di hasumdwe bi ani ha obeko Canada because kura wo mu a o sha tale kura nyefi o de perfume gu ho a se gu ho ano no futuro bi ani ka si ho a infuturo nko we ne hamatan be anim gwase na betu nipa mai bi nanti be papai memme ya no be papai chese so hamatan timi ma no pa mo se ma wo se o de right mai kwa u use rob na rob tie anim gwase na betu yen hamatan ya no ka se ya mframa fani ade awa babru chiri panya sem ketu o ti awon nko wie ni na omo to nya omo kala ffff kuro wo ti manya heaven no asisi sem ni ho yanko proto ho akura ne nyini no du 18 years kwa oso obenya dadam nya fe na sebe yakwaku usui sebe obeye na maame abrewa sei enura papa akokora betra ene nenso abrewa na kro ba kra wakote awe
and now what cherry from Koshaminem. Oh, I don't know Kwaku so yes. Oshumo na asase Oshumo asase Oshumo there. Okutiri. Asase. Ohim na say enya ekru. Mama ncha edu ohim da mama ncha California. California mama ncha na oye fufu bi o kama say awem na fufu bi. I say Oscar farm na ya makonta there. Oscar farm. Into ohim asase. When ma kokko bi nim say na on na ye ma say no be dey ma wa wu anya ne ba bi ko do ya madam fo pa ai onya ne ba wa sida kama bi wo kwano to ohwim de e no ohwim hin nso ya adamfo emre bi afie no ho o ka bi kire mlante so ka bi kire de furo de ya namfo enti ohwim asase no asa enti obi wo hono na abrabo na amo nso na amo anso no bi na tia no kwaku zumi anwene ho odi sansanfun se ya nipa so e won so support no hwe nipa bia ma meka sem to first no na court to sem ni police station ni ho na asem ba na himfie adehye ne wa himfie ne regard o mo pa wo ni ye buo mo ni respect o mo because o mo fi adehye fie enade ne ehu unim se asante ha ohene nko proto so wo ye ohene a onko se nipa bebre nim ohene nko proto so nemo ohene wo to ne abeka cho se ya ne won make instruction ti no ohene bia wo ne surveyor but enade ne ehu wo ba no ohene mpo bi ahye warranty board no gina sase so tete eden na ekoso Ghana ai na wei so obi se won tena ha ne watu kwa ma biema wa aboto se mami kwotehwe enu owu ya ho na ekuno ene do okuta tu oku akum obi ne ne dan ne wo bi gigi obi ne wa betere ne wawu ene ne be kwagu su na rasa se kwota half ana wa paper amano asase half kwa genya paper kwa bi so ke bom se bibi den cha se ne de ma ana awura nso ye nananom dia awura ye nton nana de ma se ebi aduadua yayi ye fensai patra fen nyaado anem ni nkruma nom ne ade nana de che ukosre nana so oye ene de ni wo de hyekan se me yo ohema aba kwa kusu anso abrabo nem se ammo onya de oye no ubara na de kitikiti bi de wafira sanse so yani abre na ete ha o me sha afi we ye vani no ma bi ni agro yani abre because ye kanipa assemble kwa onte enne ma me nka sha asem we obi e na asem baba bi oba na dwese ho na odi madru ka je so fa me kokot nipa kro no on fa kokot no na oba kire se obi ba yale wo ko fa ya friend say bantema na wo kire so fa ngoji ho na te bantema onim ji gwan eti ye nka nchi obi se ya asem aba ne ye frew ti se o ka kasa da kire yen ye won krofo bi wo Ghana hanmo a o ma ye o mu se Ghana court wo kwa se ye dan nyame ampata kwa na akoka kwan ni abu agusu ni afa enti wo kan ya special sikafo ni bi fame court a fe de me si ye hu kwa no ye mo bi amfa se bi an court hute de ye wo mu anipa ne ye beka no court asem ho but ye hwem ni enu kanya sase na sete se kwa agusu de ya ye to bofo ama na ko ye patapa se bi en court bia asase ne ye nton ayo ohene dia ena ofo eche no abato na waje usika meboa so waje usika nti wabo wapo ti se wasase ayira de watema ho no a wasa akotwa bi a ne kwan no de afra no obi awie wasase tese wo de na den na dwen asisi abrewan nti funu apadwafo ma me de me won ma beka se me de santefo mrewa ba ye ne nkofo bi beka sha kwa ku susu otie ne a ohwimfo mo ntaage de mayen onya sa no ma na wo ye ne ho no na on pesa biabrabo bi mo meka sa kire no de tema mani abi ma mi ba amena wakohye mu no se wo wu ya gwo nkwase awuo kwakusu ne waku no na ye ka so na nanu madaro mani mpanifo wo fie mu ne mo de hye ne nkasa ye wo fie bi mo wa kwa awura kwa bi ya de yentimi nka nasem wo me no wo twe na wontimi nka wo de hye asem a me ntimi me ko mini adaje a me ne ubegina wa kontokwa me no nko
court so nya na abeka jam nko court obi Ghana constitution no enye ba force hey ba force fa me court dabi ma me oni sika de court asase half asa akodwe ho e de amobi afei me de masem ba wiye no mo amani abesa mpese mo kire kumasi na mo pa asase no mo pa asase ho dwo wa nya bia ko okurom tiasam ni ye pa o so person o kire kumasi na asase ye koto ama no se ho nwa wa nya bia ko okurom ana okurom kwa so wa ufira wo kodwa so a asase na de dua mpo de da wa filling station wo de kwa no wo ne nanan ma ka betwa bia ma na watena ho ni enya se obi pe kroma tena obekwa asasi obi anwe kura guso chichi asemeto we na ka sema ye kan wo kira nko anipa no wogina so koye adwuma now this an wo fi wiase amenka sema de nipa fi wiase no se nipa ebie nani na nipa adwene a obahu se ya ewu we ane de akosha baifo na we ne kun we enya saa o nipa na sori aba se wo sori aba ene wo be kiremu a obahu se we nipa sumasi ade na me fa no na enya media ni bra na fa na ane na akume nipa nim inti da bia no obi wu a obi na aku no ena we baifo bi na aku no ena doctor na nwa ne pa ne ye hwe ena duabo no unim de etimi ye ha duabo nim de etimi ye wo didi kura nkase etimi hiam no wawu enjo kura timi tram no wawu ena ya de abawia se eni papa ni mame ya pressure ya se pressure no eno ndu no ma bia wo bia ni pa nya pressure bia wute unkwasi ade ni wo sisi sema ade tren wiase ena akum ye woni pa bu okura onfa kosua na ade nhwefom ne kira bekum kira na bitri mu oden eno ti na nipa da sane obi ho a wo ye na ade a ye beka ka wo se mempa chawo ade wo de minya ma ne nka sa na kira ate kira ti nipa mu ebi de anu oden wo ye obekum ebi so de ateta ha ya wo ya anu agya manaka ye hwe no ma bi ye kwakusu mi tufu se enne enkosi wachane na juada empanifo amu ofie mo ne kwakusu mna ne ma mi ntrase so ofie se wasase no wafa ene wanyi ni nyina ni encheke no fo ma mi sika ma no tete na wonfa ni nyina ne se wato asase ma mi asase half ne wasa kwate bi ho sa ye nsuom na asase ne kura na asante kasa mu no awura anya obi dia ye ohene dia na odi ani bre so ye dihye nti wafa dia tie no ma mienu ene ne neka momfa ne mra ne entrase nanan ohwimu fo mpanifo kwakusu firi mu fie momra ye entrase se wafa na asase ni problem onfa omra me encheke ta mama mi toye anytime asika na da ba bia kebe hu emfaso abaso no fa mama sika na mama ne no ma bia wo so bia onko yifro no fa na asase okay sente sana so wo se wo ma de a haye kwan yenim de ebe e wa sa no so mawie ora fo yakonye kotu osa na se wate eyem kuru na osa odidi abuyi wani di abuyi na osa no aboa na wode osa ba ne ho den pa ye fe no H pylori aboa ne ho den papa orofo osa no nya ya de keto ne ka ne ho asem saa no eduru ba bi etumi ma osote pa wanhwe ye obekasa ya de kase bi e na abowo orofo ye padu papa ne de tu osa na se eduru ebetumi e de tu osa na se e hasa mixture and capsules se wo pe osa na se etu ntentem pa de a na ne hasa capsules and mixture and capsules no na watumi anom ni nyina abom na nwoma akoso kama orofo yentu osa na se wate edu papa abadwa so na Food and Drug Authority wagia tum sa ena unimfie oba pemfo haksa no untumi enum bi sa ena o maba no fo so untumi enum bi unimfie edu mienu a haksa no untumi enum bi na ye kone akotu osa na se pa de na watie mi ye pa haksa mixture and capsules se de besi akotatahwe no na wanom abom na de se H pylori aboa no watumi ewu owu a yamkuru nyina ebeko ama ho atopa orofo ye ko kansi drug lane eho ani benya bi ato ewo Repatch Ventures sa ena obeko madin
Medina Randy Pharmacy Kofodu Gamson Pharmacy Danny Farmer Emrum ewo Ashtown Kumase Little George Community 2 eno ewo Tema obenya biato sa na shama so Ekus Pharmacy Kaswa Jukad Pharmacy Takwa enso ye Uwas ebibiduro fie ni nyina Haksa capsules and mixture 2 osase no eho ena benya bi ato na opeso otombi na utu somfa so padia yemfre wa homa we so 0240238310 0240238310 and 0203822855 0203822855 and no Haksa Mesha and capsules ne manono yemfre wo mo ne wo mo twetwe komo pa ya konya koriskan ne tumi enya Sompa TV ni ye Sompa TV no duru ba bia na edwane ewo decoder ne so na sade e betimi ariskan na se da wona ene ye Sompa TV onye omi a wona na eba no eno tini ye se mamrante ne riskan mam o riskan ya ebe new Sompa TV eno tino sade e beti asomo ni asom Sompa na watumi hu ye no eno ti ena ma ye ni abresa eno ti riskan your decoder sade obetumi enya Sompa TV ema katua papa Dank Natural Healthcare Complex wofrew dank se menkan cho se afidie eni nuru owo bi pa se de obetu yade ase enwodro yade stroke ene ese ne woda fom team se de kontomire akanja no a o de duro be kan amwatimi asore enam san yade dank se o ye very expert yefa enam san yade bia enko da no wo nuru papa o eni fidie eno ti ena dank ba fie du nan ni omanfo edeso egu ne so sa no nanim wase da bia da ahotofie ena mekanfo na media ma eho ene dank Natural Health Complex no eho pachi number 2 City Life Public School chewa eho ena be hu dank yemfre wo mo na wo ahoma we so yi 0244017556 0244017556 and 0266593330 0266593330 ahotofie ena mekanfo na media ma no wo Herba and Medical Research Center wo se wo dwene ne manfo hu na yarefo odwen wo mo ho ne duru ba bia obetumi akọ hospital no yebema nuru na nso no nya sika mfanto wo Herba and Medical Research Center say afene ko na wiye end of year promotion or the man and crop for 16th to 21st December and we nyina ekoso a free health screening and a warrior name mom ye hu yade bia na ne wato aduro no say Osika beba no obesa chomu 30% e de free so umpewe na apede hen wo se yare bibre biada free screen no behwehwe umugem na yentumi improve yade no na etonduro na fa ko a wo Herba and Medical Research Center e wo bia e wo man Ghana mu no e na waye sade we e de ama wo mu 0257472506 0257472506 a free screening obo Herba and a semen can chosa Tabita Clinic wo frew diabetes pa any prostate no infections na how adwene e hode wo ye very expert that Tabita na semen kan kire wo was prostate no any diabetes no infections no wo ye very expert ya de bibire bia da yemfa nkoda Tabita Clinic na wo semen kan chosa exclusive herbal treatment na cheze habadru eno di tu yade no ase massage laboratory ekwan obefa so obekire wo aduane di bia obedi na bema ho atumi agirigina so no na home care no so ye adwuma se wo fie obaba ba behwe wo Tabita na nyuma fese prostate no scan no ukuada ene yawada bia no wo se free eno ti brei na enyoma enyigina so emfamam ahojo da ban Cindy Junction eho na behu Tabita Clinic Accra sunyane takrade takwa nso ubehu no wo se anopa no nso ekosi no nan ene wo ye na dwuma free dwada ekosi efiada 0260196219 0260196219 eye Tabita Clinic togbe ahaban keke azigblibo so kalu kagoka eye togbe ahaban keke togbe ahaban keke se men kan cho se adie bia dani konua da so eye abaifo na ha o so ya abaifo hene onu abekọ wabusu afiem no akodi nkomo se omo anyawo dia onim kwan a wode omo ebefa so sa na togbe ahaban keke se men kan cho o se afe no bekọ na wie yu abonsamfo asode eno ti bra nebe fa na adamfo a wo be fa no bra nebe bo ho ban na nyoma enkonkan eye togbe haban keke ene semen kan chosa afijase akwantempon so usu besi obomfa
Hospital Junction Jitogwe Habanke Kenimano neko fana damfo 0244 484747 0244 484747 Togwe Habanke Azigbilbo Sonkalu Kagoka Lawson Beverage Semen Kanto say Lawson Law Heba Mishano or the Abia Bejaso Lawson Law Camp Mishano so Ebusu Secha Dureman Castle Dureman Betes now Dureman Betes as they say Edia Himpa or a 450 Bubobi upon 20 Bedin 20 Urinano a Dureman Betes na make for na media amount now so pub now Pesel Toby now Tesson for Sosua and also a quine Eda Fompa Dureman Betes in the Branch and say no brandy woman tino and Pasua Gruna etimiko between someone tumi atibia di na already no tumi aboma say tenkom or for dream abetes no edi ehim udwaso a anya asem keto akora ba bia ton sa tunsa e wo man kan bia dream abetes ubenya bi ato 0242 133 577 0242 133 577 dream abetes o si twabi ne gina wo na so pa na me kan kira wo say Sister Patricia Enkane na wati New Jersey, America Bruchimem, wanyane baby ko. Na Sister Patricia na damfo pa ne Miriam Boateng ena Abigail Yaboa. Omo ewo New Jersey Abruchimem omo se papa ene wodrobia no ne na damfo no ewo nti no. Ne mamienu a ogya omo wo Ghana ha no na enkran ene omo wo gina ene shanshan bobo. Se omunya womu a omu ba beye omu ayepa na hwe Sompa TV no so a Sister Patricia wonya ne ba bi ko na da so no eno ntisa be ne ma gina ene shanshan bobo ne yepe womu na yonkofo wonu Jesi so omu beye omu aye ebi kura nkoda yi omu ho akire womu eno ntisa ohu nkoda yi a ma yasonte na ema wi ena se ohu nkoda no a obetumi afre na yeso yeden kra no ama Mariam Boateng and Abigail Yaboa 0345 40 45 28 0345 40 45 28 na ayonkufui enkonkoda imwa ye ekom de janka yeso yade o ayasem mamitia afoso be ma medase na maka kire yenua be makwaku so ese ewiase ni mo ho na ntimi wo atete ontoma na bodin suso dodo na ano eya na enyenti e ka kire ne se omra na yentina se na asem na wo ka no ofoso be ma yemfa nto ba bia e wose ye de to na ya na ye me ye pi se ebinumu a ni titru asante mantem ase amenye ne kumase ase num wonum akwa fra de hifie binumu no wonum de bo wonum ho safo hene e na wonum ye de ni kwan se wonum aye na me ya sempanyimfo so e wo fie so a omba be ka abasem bi a kira kwada no so no na obi anso ayi nani wo frɛ na aso ofa ho aso onfa ho so asem si edam so fo so be ma wo ya busua panyin na sa wo de hye di nsemfo na sa wantimi ansɛkyira anka nkyerɛ no na sa nipa ne de aba be da obi ne eba na sa hwan ne ma wo kwan sɛ bra be inspectia asase na na sɛ fo so be ma obi ne be ka kyerɛ de sɛ ye ne ana sɛ de ni kwan sɛ ye ana. We know what we are doing here. Eti emra wo media mo no yasua yedim kwan ya ye fa so ye de ye adwuma. So bi di asamo aba se obo kwaku so din sasase ode akata ne ho se ne won na ato asase ama na wo se twa tafa bi asato amo bi set sase ntesa enti oba na me enkokodi achi enti no ye ntra fidie we se so ne nka na ye mpani nyoya se ye yo no ne ye ne sen. Enti mesle waso ne maame yo hima mbacho ho ne ye hi ohwim Oshim na hima wo wada Roma minim se wo banka sano no se wunu aba no ne nyina moja kro na mo ka bibi nchira blantie no na nya sika nyina na wiase we se yedie kada cha oba ma yakopɔ fa na kren se wasinya sika biada ene wose oda sani wudi bie na medi to na bia ne mane ne nam da bia meka asem bi ba ye fa ne setla anya hwe wo hwim nsase sem no fo so be ma minima de ko se na wo hene ni woni ntu ase obi a de shibusu ani mu na wo no obi a be ma ne humini so bia no wo twa asase ton ensase won sem afiri wo hwim aba ha senya asem keto a ni nyina ma so nkwa e be ba de nko a ofo so be ma bre ne ko abusua panyin na wo fie wo no wo abusua ni mu no nana
wada roma ya oso ntimi ne yankasa ne no wontimi ne yankasa na friend say wan kasa freedom wan kasa wa no yentimi for so such enchina kasa na mom so ocha na aso ne ye bekasa tu banefo wo fast ne tunefo na monka abasem bi nto na som na nye sika nyina ne ye de awiase wanhwe a obegye nanim sa na agensem na bo se to na de besiasi oboso be mama me omu sha bless omu nsem so mpesa kwaku so fa asase no eton mu obi a eye wono mu asem a so omu mpenso no mpese wono katuntum so a ekwan da ho woso be ma ya bla nwan ne abenkwan ene da bia ne so nipa so ne ade nsafo bia na obi edi ye woka so ne yenya ama ne wokoto ne lawyer for nsem eto fo so be ma me ka kire kwaku so no ne titiru nipa na wo ba beto asase no eto da bia timi hu se ba bia wo kwa kwato bi hwea no pa se me de ade akosi wo me de dai kwa akosi wo eti aba se bi kura poda se je bi to efie wa na se mantam wo ba bi ne ye pe kwa kura pa afamu e de akwa kodum ja na afedum ja djuma kofo na ehuna amane no ma mantam ni aso ya no de agu won so eso ni nyina mu ne se kwan na ho a wonum do mu kasa na so mu ene ma befo akwa kodum ja no na wa ba bi afo so be ma edan simpa cho mo fo dan ne to sumame baby edan yi si ni baby ama mi so dan si anim wo kakra no entamo sei eye kase asenko a wo sa kwakoto wo ni fifi kakra no ho baby asa mo obi se won si dan si wo so obi wo ni si no e na meka no mo fa dan ne to so ma ye kwa be ne da ma mi fie ye nim ni baby a obi wo obi fie yi wei etin fifi wo kakra pa cho mpo so no wo ama me mo mpo so no wo ama me oh mama ne ko na wa hwe baby a blocks igu ene baby a wo igu wo sa akotwa ho e de aye na ka to wo na so ma ama no sa utiri so no opampa so wo sa ba be kasa na dum jaju be ko fo da wo no ma mantem no mba mu nsu asa enso bi krapa no mu niama wo mo betimi de aye adwan so nya kwan ye kanya nsasam kire nipa a won fa na ye tufo na wanti a wo kwa anti ade ofo so be ma me de ma no asi wo mu ntie no mu etu ho na mo pa bi na maame no susu nya na som jabre wa te se ekonyi osi abo mu sa no wa sa akote atoka flower te ochana na matoko suya mo okay eduru baby a o ka nyansasema kire nipa ontiase na yanka kire na nanom omu ohwim se ye ka ohwim empanifo okuro ni mu o eba de den pa mo na mo ho be kire mo ni emusa se kwa be kwa na ohwim fa so tete mo nsase kwa be na mfa so ton mo nsase na de kura wrohosam kura wom na eya ne se duru baby ni atete nsase a adehefo no mbedi ache na duru baby a nana no timi ma wo mu bi enti amfa ne se de wanya bi kura ton ma me mo se e frɛ ne se kwa kus wa ton wa ma okrata eye half plot afedi otimi sese ya maami nanim na ye wo haw sese ye na half plot wa issue paper asa ma no wasa baba be kutiri ho ye be susu ya unless to the half plot no eno tisi ye so ya kogina ho na sazika awagye no ye susu half plot no on the paper ne ye backgrounds ne ye be susu half plot no ye musa kwa kususu ye benya na akrata no so no half plot no so that means say what the krata na ma no when redeem quarter plot na no otwa ma no kwa na half plot ana ene ono anase eno was say quarter plot eno ene na kasa was quarter plot ene otwa de ma no one ton half plot me wa krata no so woni ye ma no so no half plot na was ntisa no wa bon wa anase woni ma de anase enti sesi ano yen kan kire kwa kusu se maami wa bedwa atoaye ye betwe manate sita na media ya na ye mawreho se omo aduru ba bi omo koto plot ni omo mfe wo mani o okoye no eho no utimi se ho echu kakra wo se still meto obi mfo se tere kumase o obi mfo se tere kumase enti mesre se duru ba bi na wo koto plot a eduru ba bi ya busamu asem yie ansa na adi sika na ma wo mo ne bedane wo so asem eno ti de wakwa ye na adwene se wo koto kwae no ne yatwa bia ka ne ho no enye yine o kyena so ka ho eno ti no ye beba free assembly ho town and country planning o me ko gina ho ne ye hwesere mu sitete o masase ho se ba bia kwa da no monte kwa no ne ye hwe ba bia ye be hu asem na ho ne ye be me de yi ni beto ye ko town and country planning ho ye ko ne ko susu maami asase no
on paper ye ko ground so no ye nsusu ye ntim firim ne hwe de waton ama obi foforo na empo ye to ho ne bi ya tima me kan akoma to ye mu ate ye nya adwuma trasa watemase ye nya adwuma trasa 0551 0548 0548 esemienu na yede egu yapono so ni nyina akọ ye ensasesem efie ene asase abrehu papa 0551 0551 hello pani pa baby afrefre wudi Asante ni wapenzi wa bofo pani yetio first case ni na mpaka kakra yetio pa leta la extra di bremo no so omo pia bremo se gumna man no nisika njima na se edu baby anom de be kama no atum na men kama no ntum da yeso om de ko po anu ko bom tuo my na dani yani no no yiyo ni madam no onu boga no na wada ma wona odi animu na odi ayi mayiro wo pa se da no bato e wuti ma ni kwani kata yi mo na no kata ye no wo se na na ye to so mbensia no ani na twe no so odi na na mbensia wo to bi na bom kwa no what ya wo pa se na bekata e go ni sika abre no so de se ma ni go se na ni sika wo ni saka ni sika wo ni problem bia so na ni saka ni sika ya odi kata aba ma ya bese wo mo no na se o commonwealth mama sikana ti mwana so o mo se bibi yo na buket meza no ye wa hini yo na buket meza o ba bro ma no ye wa hini so se dia to no ndia yin no mo se yi so wo be si ni bata na wo mo ye se nyango pa te zuru re wo mo so anya pe so be si ni da se na wo ka wo pa da no pa da na ni re ni ika to da o dia bre mo ne do o tan ken da bra wo mo ni da kam ni na go bia se o bia ka oni bia je no ye sha se man ne da ka ni sika the best ya no I think okay okura no atwema adwena si bibi so wo se manhia din no atawo de to no na ma menya wo mugidie aya semo hello baby afrefre udi katachie Flame gidi amekaza freedom ahenklo papa yentio hello okay ye yankoye nim mebre no obamo contract amasomo kuti na menja producer kwante bisa ya bida fo monsieur le directeur na kotoza so di man na ne se bi ha kuti finish na o tie kwan o beka se bia o fa de na tie kwan na ya semo to bia se no plan fuga tamu ma yeke ken e pronto ya se bi de papai o sa su o tempo ni o to bia ne se de ni ni ko ya ko mo na ngata no sikeni una su na sema sedi nyado because sedi odie ni nyanza anani tafo tofa ni beti ya so da man ne bo ngi se da no o ka bi se ni tuudi yes owo se no na ye ka yi bi ne dia e be ka ya ba da ni yira ba na ye be ka no kire se agreement letter no kra no time we so mdi tua sika no second part na twam nti ye kire so ye de be ma lawyer so hwe letter ni hello baby afrefre udi Otemeka baby afrefre udin. Mfefu abankwame. Papa yentio. Me paso mama sa sino mi tan to no. O so abankwame. Yentio ya mamu ntie mo twon firi afidie no ye ya asemo. O mama sa sino no mfufo. Okay. Hello. 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 Baby, I'm free udi. Hello. What you make? Hello. Free. Hello. Okay, you for friends here. Mami tia.
Oforisuo no nti so kwase ebo bi koso baabi awo obi chinchim nsaje wade ana se yade honhom nsem awade mu nsem bibia mu nsem ye ka no ha senom fabra na yenka emfa yentu ye no akomanto yem obefra yen e wo 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 my mienu de obefre bia ye bejo so ye for happy birthday my better man of also wankasa okromu asante mampon and a better man so Katachieni ayo and a better man happy but sports presenter. Oh sure. Morocco GF no. Ayo. Everyone say Morocco GF. Sana mampo for Morocco GF. Eti Asante Achim North Municipal Assembly. Agogo to be precise. And na udi udwuma. Better might your bed there. Radin koso ensha no onyo adom roso mo nyicha ahoden enso ewom no ma nepa emuso bibia nkoye ma. Sports presenter. Bambon so enye kese. No edwuma my TFM. Okay. O din say. Oh din better man. Happy birthday to you Midofo. Oni aquatic ne unpredictable Ikemo. Oh, okay. And then na melinote. Oh, okay. Na munyina no mighty. Okay. On your presenter. Better man. Happy birthday. Sanso na eno. It's your birthday. Radin koso ensha mama G. Yankasa ya mama o US abrochi memo. And I say yemfa happy birthday sunun queen. Emfa emma. Nyakopon ensha upi. No mao adom emma nemoso. Omo nyicha hoden so ewomuna enepa. Emusu wabubuano. The other one sabe sumbiano. Enane ensha emfa emma. Happy birthday to you. Eno mama G si odopi. Miankasa meba. Spend the love. Ono so na woda Radin koso ensha me dofo chenya me ya adomo a na udi unso wa woda no chena ye be celebrate to why champagne e bopo PBD amount enti wankasa wo ma me nimpo ma me kone do kwankro no market wono papa Mr. J Bafo ese ye nyina ye do Radin nya wadom no so mo nyansa ene nimde na nyi chenso onfa enomo. Happy birthday in ade to you Spendy Ofoso yankwa. Yes, so dia ko na ye de chiakese ekoma nana dwoben da ho hene na nana fosu sapon ono so ene etwafo hene ema okocha hene dasebre sebunsu osaye dama hene nana fosu sapon ne honam kani oba pasewa ono so enye enchia yibi na menkotia na maame afia Aboahema Africa Aboagye Sterling Height period 2 omotwron so hwe we trying to brutal akwani asaso obi biada wo boaye ema ye de Asem Mpe Nipa ne yawoi ene ye meda ye de ba na wiye ye beda ase papa Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ya kramo ye ko long time.